lebar mata makan kali kumayu. Oh, apa nang ngelarakan anda lukan nasi terangnya tu? Mentuh ada lu gerak lawan yang berau-berawi. Sang yang jambul umali. Betari dulu. Ya. Wap mado asal pasang gede cara lengis B kena dingin kan medam kok kena hang nah kayak kayaknya sebelang pedang tugas mau kebagian diamen gedong pamit lah dia mau nih jejak hati mau pamit kita ay tuh mata anjing hitam liman si ngoyong-ngoyong kunci kontak gila kan si Cang sing aduh, cang nengil. Ada nengil. Maling gorok, bawangnya sing ngaku. Lemoyong. Yen mone si belang sana kalau si sing kaum ulun-ulun. Gusti ayu leper, kone ngelah kebisaan. Matawang si. Kira nang mana? Engal san, cing. Kan pimen, san kena cina, kena cina. Engal cing walas cang. Walas, mudiang cang. Sentro dah kebun. Sentro. Cang saya ngadong udiang ci. Pamit lah. Ajin nih dagang pengliahan panaknya sing bisa udah di. Wow, pikir. Apa masih kini bentut sih? Jang sing ngentut. Tekan deh. Dik sing ngentut jang ngentut. Le bawang 6 kilo mah. Wah. Berubuk banget. Bawang ale ngonyeng sang song jete. Angwang bolehin bawang mahal di roras kilo. Bisa masih ngadap nanti. Ini dia unduk he. Sini. Aman gitu aman. Aduh. Sorot kenapa? Agak sing seluk kosong jete. Do artinya tampak batis sini nyaman tambah batis yang mirip tampak si angadan dia anu saja hah gonyang anjing gonyang anjing jetang gonyang kagak sesumbar orang tampaknya mau nyaman tampak ciba pasang sih itu ngangsan tuh. Mati dor. Di lagu mati, aduh mati. Nih ilmu sih enak badan ya. Nyen ketakut-takutin, jangan ketakut-takutin. Jani mati benan sih mati. Dosa sumar ngaraos we nanti jangan ngarin tang ngarin. Keng jenang Pak Tawang nih madan le.
Enten buah jako. Di sana ada buah jako. Riki. Apa tuh buah jako? Belulo. Celuluk, beluluk. Tapi ada celulu, nah apa hubungan yang ada celulu? Tidak boleh. Mesiat kau celuluk bakal cekuk sija. Mulai dibentur labuh, dengkak kau digusur. Ampun genten, jok sijang nemles silang. Ampun genten Gusti Ayu bakal cekuk sijang. Sijang mutaken nggih. Sampun Gusti Wang penampen nggih. Gusti Ayu bisa ngeliat nggih. Betetek bayu sini metakon ya. Nggih. Kemudian yang bener ini kadang rapi. Biasanya Gusti Ayu dia macam-macam yang orang bisa ngeliat. Dan tiang mutaken Gusti Ayu bisa ngeliat nggih. Bah, ini tagihan bungun, tagihan dedel kenas deh. Orang sin gitu, kemudian rapi melajang ngeliat. Cai sing ngawang. Anak sing bisa ngeliat. Kemudian kan bisa. Ngelekas baru bisa. Enggak tuh. Dan ampun puas ya. Sur, Ya. mana sur? Mau Sur, Dia. sising suka nawang. Ini napi. Kene makelone suka bener dadi rapi dini sur. Taen sing bener. Anu sur. Dan tayan anu-anu. Sing. Cai mau nganu-nganu. weh. Gusti Ayu sampunang sungsut. Amun iki sayang rabi duwe. Tidak bagung gede. Selenang kan penah kadi mas model-del. Kalung mas. Sumpal mas. Niki masih mas. Rauh kesekar mas. Ini marah-marah kan sing lautak, ha? Pilung nih. Gusti Ayu kan ada rapi. Wis lendas kali mas. Niki mas. Niki mas. Ngatok manyi tak ngabji. Nek bebas. Cok cak dasi. Jadi kengken mencarane jane sir. Sampurna besus kuanten. Makenyam anak lamene. Sebut ayune makenya mas. Kian makenyam lamene ical sebotnya. Oke kok. Nge do ngena. Do lekat. Be. Caro toke nyilapin legu. Becek kan makenyam. Aduh manis nih. Aduh. Liping sama kata. Bungut dipun caro liping sama katak pasangnya beling. Oh, raja. Kenyam manis sekadi anggur kayangan kadong kecanto cician kana Himalayan-layang Hidang janji sayang sekayang-kayang Bang. Jerona istri anggur yang yang kuniki Deng. Purun bijang ngerayu Kaden jerone karibajang Tahu-tahu jerone si jana kemang Blang. Jatuh jana cekeke ngalahang bajang Suluk ngangon kuranan Suluk ngalih utang Ngalih bajang tonin karwan Perawan Nyar nyir nyur nyar Jareng nyeng Nyor 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 Bang. Nyer nyor 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 nyer Nyer nyor nyer Nyor 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 nyer Sarajevo, gesek. Yang tanya yang lagu siapa? Enggak cek grek. Asal sampun mekejres wusan. Katanya lagu keterak-keterak samanya. Ini kali kok jes. Aku jangan. Siap. Di Ayu tenuningin. Kita ngamah cumuhe.
Iya ampun. Maksudnya apa tuh? Mapanganan di mulai ke. Gantung batis di UGD. Tadi saya ngerti yang saya ngerti. Yang enggak belagu tuh no. Aduh. Sina apa ngon? Amat yang Gusti Ayu tuh bebas mendadi rabi. Nggih. Mau bener dadi, mau tiang dadi, Aduh, mau gelah dadi. mau rabi. Pokoknya suka-sukanya saya. Suka-sukanya. Yang penting sedang-sedang saja. Kayaknya caranya sur. Pokoknya kena bener kan gitu. Ide dua gong putra kar gendengan yang uli dini. Pirang ngeken ide lagu-lagu yang itu luang saja medal ide. Aduh sur, kena yang kini. Begitu pelang pirang lagon yang merangsang. Bagong gede? Medal ide peluk yang lain dori Wih, gitu. peluk kok bagong gede? Kan peluk yang dori sereblak. Peluk kaplut. Tapi nabi Gusti Ayu. Wih, kan marah gelotnya yang lain dori. Aduh, ijek mekejang bangun bulan-bulan yang ini. Bulan toro-toro. Woi, toro-toro. Tadi orang rahasia pribadi. Perusahaan nggak boleh digitukan. Emang, nah bisa sih matur. Lagi gigisan bon kahe. Kasih mau boin. Nah untunnya berapa? Gigi berak. Ciben bang bagusan tuh temokin jalan. Ini potongan cai aduh. Bisa sih bisa. Lagu sendu. Aduh, lagu sendu kan lagi sendu. Ragu disco. Disco. Pop. Pop. Jazz. Jazz. Celana dalam. Mau pop sih mau celana dalam. Lagu manis sendu biar merangsang. Apa tuh? Lagu manis sendu merangsang. Example. Example. Tempel. Tempel purut. Example contoh. Contoh. Contohnya dengan contohnya. Siap-siap sih ditulis nguang. Please. Please. You Apa understand speak English. Apa tuh? Keplas-keplis gitu. Beli bagus minoka di sang ruano. Dah. Saya buang medal mengkap payu itu. Engken. Senjor wano. Anu. Apa tuh? Engken. Bali bagus minoka di sang rojuno. Ngit ngit ngit. Nyet, nyet, keplas. Marah. Merinding, merinding ngebulur remaku. Ben ceres ben gitu. Wes, jam live tuh. Iya, pang pirang adik reng pekola mana Ini cara mau ditapian oyong ibumu. amat temah ibu rabi nih. Rago. Jagoan sanjay. Yang kene-kene ben mau prasiste tang ke griya nih. Gusti Ayu yang mau cano pangliang pakayone. Ada lah tanda ulang-ulang ke gitu. Awak parakan awak tanah ke kene macam-macam. Kene gobo cerunen-unen ke gini. Itu jangka ibu, ulang-ulang. Siap-siap untuk gendeng adalah. Yang menghayal. Dipas kendengannya sama kebelas dia kelut. Ya nih cang lah sama kekini selit kebangan karbet tenas nih. Yen bangki karbet sing manting ngentot ya brut. Ngentut nyanan kurang ciaciban. Ayo siap. Siap. Berpacu dalam melodi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ceng kok wargosari. Apa artinya? Cicing nyongkoknya godai. Marana sing ten mantu man cicing nyongkok orang ci. Ayo mulai. Benar na Cina. Nggih. Yang kemelajah-melajah. Nggih. Yang pegat gendengan yang saut-sautin. Nggih. Ada bali mekes yang bayun hijau. Cantot bali mana. Cur! Belos celanane, Cur!
nyak pesung lek-lek maya bebuang eh. Nyonya ni gusur ibu. Bawanin. Lah yang ni. Bawanin. Menya mah. Bawa ni malikan. Lah. Ratu dua. Ayo, makeledan lindung ni. Yen melaya bidu. Ampun medal meriko. Kan gelut naik, langsung gelut peluk kaplut. Nyonya ni bentur gor-gor. Lah. Ini mat tuan. Sing ayah dur. Dur. Menara jauh ditulakon ni pang. Rasain di makadeng pang pirang mana. Pasti dijo na mangkap nenenan. Darak jauh kon. Lah jah cihu. Lah nge. Bisa ci matur nak ci. Inggih Titiang matur. Lagu apa gitu pang merangsang? Lagu apa pang merangsang? Cing ayah pang medal wagung gede. Pokaden Siok caro kaset lagu lahan arak subuh. Lah lagu arak besing cocok tuh. Apa ngon? Tidak relevan gumi globalisasi. Hah? Jaben lagu India. Dangdut. Lagu India dangdut. Cinawa. Apa? Icang 6 tahun kuliah di India. Wih, man kuliah di India, Ci. Di India cang kuliah. Di jauh. Di India? Di India. Di jurusan Fakultas apa? Kalih Titiang ngambil jurusan. Duang jurusan. Semangan ngambil komputer. Sanyo Titiang hukum. Hah? Yen otak apa harus cerdas nyemak komputer? Icang nak cengkeh sih ngerti. Itu duang kan? jurusan Ci. Duang jurusan semangat nyemak komputer, sanjone hukum. Semester kuda di komputer, dihukum semester kuda. Banyak sih ngerti. Saya ngerti. Sir, Hakengken kena sini. tell me ciklat mikir. Tell me. Era yang kan berpikir marah. Semangan tiang komputer, sanya tiang mau hukum. Oh, semangi pun nyemak komputer. Artinya ngomalin komputer. Sakit gede. Lagu India yang dibawakan oleh bintang-bintang India. Bintang ini yang terkenal. Si Amitabh Bachchan, Sakti Kapoor, Kapur Barus. dan Kapur Gamping. Bagus. Sekarang Kapur Tulis. Bagus. Antara kampur kamping join dengan kapur barus, beliang lengis gas, pakai ubah bulenan. Tradisional. Digosok. Mata gosok, mata hilang. Lebihan petel lagu apa ya kapur barus? Dalam lagunya Sanam Terigasem. Ya. Bungut cijara bungut pangkong buang. Sanam Terigasem. Cai ilmu sing nawang apa? Cai di desa hidup sini. Yen yani ngomong India cai Sanam Terigasem. Wajar orang desa. Makanannya selo matamus, soto matamus, satu bungkul ditegor. Kalau ngomong besar mulutnya, wah. Ya, dalam lagunya Taluh Kasem. Ben lengah. Ada bang. Sanam Terigasem. Sanam teri kasam, talu bok asam, lek mo. Sanam Telekasem. Ipon, ngama. Sanam Telekasem. Sanam Terigasem. Ya, saudara-saudara sekalian, Diperkenalkan. perlu saya perkenalkan. Iya, bagus. Sebelum saudara-saudara sekalian mendengarkan suara penyanyi kita yang sudah terkenal di India, perlu saya perkenalkan. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tepuk tangan yang mulia. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tiada lain dan tiada bukan seekor orang hutan. Subuh tawang icang orang hutan ngelek-lek cai gono kromo. Itu Balik malih. icang. Kene icang itu. Ngomong cai mas saya ikut foto 1000 mas. Persisnya. Sanam Terigasem. Oke, suling kapur barus siap. Miriga mire sana mire
por Barne, por Barne, Barne, por Barne, por Barne, Barne, por Barne, por Barne. Sanam, sanam, sanam dari Kasem, sanam, sanam dari Kasem. Harian ini ya, harian ular membelek. Tar, tar, tar. Sanam dari Kasem. Nehi, 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 nehi. Nehi, 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 nehi. Nehi, nehi. Nehi, nehi. Nehi, nehi. Nehi. Beh aku mana? Ya wis ning kono. Celanaku ning kene. Bawang-bawang. Suna. Cekuh. Cai. Pleksin. Coba luang tadi ada kangci. Dengken. Coba merire kan. Dengken tuh. Kesuno. Bawang jahe, cekuh. Oh. Kena. Teh melingkuh. Wah. Kuirno ada andung. Nama belat badan Kuirno tak Cipurno. Saksanu. Tonton mimpi. Memenyen kon iki. Panas. Kon yang kayu. Ah, ukilang itu. Barong galak. Barong galak kali ikoh ni galak. Nah, tengah medam. Ikoh kenyir. Yo. Woi. Ikoh ni galak. Nah, tengah medam. Ikoh kenyir. Yo. Woi. Banyak niru Debian Kapas. Aku naik kelingenan nih. Iya, Dijang. Niru sang yang weteng niru. Yen yukti singgih betara ngeraosan sang yang weteng. Napi arsang singgih betara. Ali yang niru ali yang. Napi. Ali yang niru. Iya, napi rehang. Bakso. Kang Yang kan boleh pentol nih. Boleh kuah nih kan. Kenyal Dijang. Ngamuk Dijang. Wow India. Sampun India selalu narang. Dijang. Malah gelah kegeson kaden saja kelingenan betara di Abian Kapas. Tung tatak tutup pasane layah nake paksu. Yen mone geden basan, ceprakat ayah kan yo. Hah? Sang yang weteng tuh. Dijang ten kerauan ten bani. Yen bener layah dipuri lunas mirip segicen. Ah, mirip sing kicen dipuri. Sing kicen jemangi bodi dian. Ayo. Apa nyebek? Ayo. Gengsi jaga jarak. Ayo. Ular kobra. Ayo.
Ini gingsir banger, aing sekan nih. Lagi deh, live. Ijen, teman kan nanti ya? John, Ken Bin, Benyang. Aduh. La lewa. Bahasa Sumbawa. Kalau sudah bolong jangan kecewa. Padah mau kacau di bahasa gusur. Hei, Amaho bayas batang. mendendet. Yan, aduh, tapi mujang songjet di itu. Wah, weh. Niki wastane pungsat. Niki song bungut, song cungu, song congcong. Ayu sangat cekek dewa. Ayu sak maku pengantungan jiwa permanan kelah. Ayu satmako pengantungan celano. Ye, apuran tuh. Pengantungan jiwa permano, celano. Ya licang lah Soma. Sir, nang toleh gelah mesande. Aduh, Tulio Sangyang Semara, mesaneng kairi ngantuk Dewi Ratih caplok kalorau. Waluyo Sergio Ajak nyen. bersama Ser. Menunjukkan B ke Ser. Ayu, Riko nano si yang biasane Ayu tah hensing ke kene. Ayu mirip sing merasa musomah aja gelah. Yen patutnya gelah medal, Ayu nyangre aja kenyam manis. Semitone melah, sing ke kene mengas-mengus. Dot lah medakon. Tapi takanin kor dewa. Sangkan Ayu mengas-mengus buka jani. Mirip ada tuna. Nah, yen juang aliang di pangu. Yen lak tekan lah uni bedeng ngantek menek. Sarwo ngeronyo, apa mirip Sampun juang karo mas. Malih kudang kilo kirangan mas. Ratu Rago. Yuk dipatut ikang raben cokori dewa ini. Patut ikang nyangru cokori dewa di tatkala medal. Saking kenyam sani manis. Bener. Yaneng pemarkan cokori dewa ini becik. Yaneng asapun iki pemarkan cokori dewa. Napi manis sangat ikang nyangru. Sekali wacana duwe. Oh cokori dewa mau bice. Mas, pengangge sani ngerennya puniki. Napi malih kirangan. Yang tadi nak lu yang tadi raben kor dewa cicang. Tanja suka, tanja seneng sangkani ngatur beranu mantan Ratu Rago. Ila yang kecokor dewa kayu. Oh, nah lin. Wih, wah. Pedang renteng wadin kelopok. Pun madang gitu. Aning lenteng ijen cepok. Nah, ayo. Di subane ada atur nih kincir buka itu. Tadi merasa gelah teken penting. Wala samang nah. Wala. Ayu sing dah disalah tampi pelangani jani. Nyenguhan gelah tuna terus sing. Kengken sejati ni kayun gelah nak itu. Nah, ayu. Pengayu pasti kenawan.
Apa mahawanan gelas sing taen laksanaan madan or karasmen aja ayu. Ayu nawa gelas putran sang nata ratu. Mapan rewekas gelas ngedotangane madan putra mau kamu. Lah medakon teken ayu. Ayu dot teken putra mau kamu. Hah? Aku putra. Purun ditiang ngiringan kayon cokori dewa dados rabi reng putri. Saking melet mana ditiang. Mangdane sida ngaturang putra sane mawaste mau kamu ratu aku. Nah. Wala. Yen bener lakar dot teken putra mau tamu. Ada ugar-ugar sing dadi ngelaksanaan aur kerasmen. Nah, yen paundokan itu yingsir ya nawa. Ayu wati kadi wacanani dene Gusti Ayu. Yen ngulati ngeruruh suputra sanang pilihin rikat kalau medemu alah kirawi. Kajeng klion tentados purnamo dilem tentados penangal ping kudus tentados. Nika Budi ngayu. Sampun. Yen pet prade ngawa-ngawa ngelaksanaan aur kerasmen, nyinawang putra nerukas. Ada cunge, perot, peke, tuh nih jajahin Dango putrane metu. Ratu Bagong. Kemana sane mangken antuk titiang Ratu Bagong? Sane mangken cokori dewa nedonen titiang. Menawi teh sampun wenten pedawasan sane becik. Titiang sane mangken ngiringang cokori dewa mekolom. Ngiring antuk ngiring kegedong ngiring. Mangken mekolom. Aduh, bodoh saja nih. Nes neng. Sing nawang let surya neket banyak itu. Iya, yang titiang dot banyak nawang. Surya enak bedek yang Coba ke rokona. penuh. Apa wen jani? Pengelong pisan singsan tadi yu. Oh ganteng. Nah jatine ayu udah mau kesiap nah. Sangkan kelah nedunin ayu jani. Mapan kelah supo merasuk teken masoma. Gijo-gijo je kelah mesti kelah nyaman teken ayu. Nah pemekas ada pautusan Yaji. Ngutus pokudang kelahet pon temu mau widara ke Sinuraja. Mapan kurit ibun kelah wangun karya nemadan ngentek lingi. Dedon cokori dewa. Wantah mau sang jaga luna kenten. Bener. Bagong. Inge, jangan yukti sekali utana. Cokori dewa jaga lunga. Itu yang sarang tunge. Denek meluk ini. Tentados. Kenyalati ngamul. Diolas sing nadi nutung nah. Mapan puri tasik kejana kelawan Sinuraja nak josan. Kuine selat alas. Tengah alas itu adu burung galak-galak. Nah aneh. Ngejahin kayun gelas ada leni. Ayu kadang jegek kayak gini. Yen pet pradi ayu nutup ke jalan gelahe. Tawang ayu kini jegeknya mapan itu ada undangan. Para ratu mekejang anom-anom. Tawang ayu kini jegeknya kejang peratu. Nah, rebut hari sirika. Yen rebut ayu gelasing balu man. Nih, dijonger rapi. Listu ayu, kadi Gusti Ayu malah. Ayunin dumun becek-becek. Sing balu raben gelas. Nggih. Bagong. Saya makin dicangkan daros ngiring. Rian tukan jejak ring kayun. Dicang ambil ring peratusan Nah, tuh bo. yang cokori dewa memarga beraraga. Ring margine akeh bajang-bajangin nyelolet-nyelolet cegekne. Jalan dep nyentel seledet kordewana ringipun. Yen juang iledet sana juang kepepet. Ada, sampun mau cana sapunika. Gusti Ayu, sampun semuanya titiang pacang ngiringang itu tenaga dia sapunika. Sampunan nyarengin. Bagong. Yang yukti dicang tendados ngiring ini. Yang mantan elengang tunge. Engke. Rita kalau budal gagapen gitu nge. Gagapan. Inge. Yen paunukan gagapan teu sang saya, Inge. apa demen ayune? Ampor dewa penuni. Sekal. Bunga. Sekar. Oh, Inge. nah yen unduk bunga nah kelah lakar mikir. Nih, kios sering sekali tiang ada orang gagapan urutan 6 meter. Bagong. Suwe cokori dewa jaga menang irike. Mangken icen anunas bekele kide itu. Jina, icen Jina. Dan Janjina makehin. sing nunas tina. Menapa? Nunas kenten tuh di pekoloman tuh. Kenten apa di pekoloman? Nunas napi kenten deh. Anu mie deh. Aduh! Buang lu, woi! Mie deh! Nah, tuh kayaknya lo bekelo nyaman sing teke-teke. Amat ya. Nih, nah Saya duwe, nggak duwe. jujur, nyaman Angin ampun, nak kantos tutut. Titiang. Yes, iringan. Denguh.
megatin tresna. Wala ada pengide kelah marep kenayu. Sing san tadi lebihan ke momik nah. Angwa cepok kena. Bibir aduh, mau tak ada lah sawah ping 3 Bang Udo. Tuh, kelut nah. Kelut. Terasa kelut. Kelut kandang aduh. Dini suba galang melah pesan lakar melajahan padewekan. Yen nawang pet manipuan kegugu lantas ngalinak muani pangseng iraga dipisaga ngadap nak duo gieneng masih ramone tongos mo do kewah-kewah ngitungan melajahan dewek bro lu bajang jani bangun kesempatannya kenal kengken kenal bangun jam roras kenal melali kenal mapayas yen suba iraga duo kemudian kelmah manto sing hitungan somah manto sing hitungan piana manto sing hitungan matwa nyak matwa polos juang di menceng lantas matwa kemudian juari batawang repotnya dong hitungan dari nak tua yen gitu ulung raos moke mbok jejak dua jejak pada nak muani bani sing mbok nganten bani sing kengken nang ada malu nak saja nyen bedik nyen sing lempas buka raos mo yen dadi nak dua mula kewa ngayen nak muani ngayen panah nak mula dibajang aja nih raga lakar nuwakan demen tu aja saja sotani raga hidup nak mula memanyak kapenin demen kewala inget dong masih kengken tutur ibapone kadang sebilang pedang nutureng mo tutur apa tuh kengken tuh ada kone bacakan di gagure tantantri kengken keramaning sang menadi manusia tan luput dening suka duka partisipati agersan jele melah hidup mati liang sebet nak mula metimpa ay waya san tuturne awak nu cenik senyandang hitungan tutur gitu apa makawinan tiang metingatan mbak buka gitu apa ngerarang nang ingat-ingat nang saja yen iraga nejani lakar ngulurin indria nyalanang demen di bajang aja kena nyenban riwa kasan raga lakar ngangsan nuwo bayu ba ngangsan ngendokan kok gitu lantas kesu lantas sakit deh menyen lakar oren ngayen nyen lakar oren majekin bates nyen lakar oren nyaneng goreng nyen lakar oren nyayut ketuani ragane mo tuh nak ingat-ingat kan oh yang gitu ya tadene perlu ngelapiana pangriu kasan ada iden tulung ada gelantingan gitu kenal lo benar pesan mo saja ngasih cara raos lo lah jadi ngantai apa gitu mainan ngelapiana ulah ke drompur saya panem kok pemekat saya jadi apa buin yang neken nak buka mo yang orang ngalih bapo kan mau berduri ngalih bapo bener dia tak ada kena di bapo nak hijau kok untuk di bapo ini tau kan itu ya ini ya satuan mau satuan nah kengken lo mau kadang ngolen tiang ngalih bapo bener tiang tepuk tiang sengi bapo mau sih ngasih nepokin di bapo sing nawa nak kengken badah nek ke dadua nek
orang raga rungu kan kena tua sejatene sing. Tawangi bapo, ya kengken jadi bapo. Kamu ngengken nih bapo. Jadi bapo. Di bapo udah sudah gede, sudah hilang. Hilang itu? Tur maning jani ya soleh pesan supaya asane mau udang baru. Mau sabut kedas, mau kaman anyar. Dia nak nganggur, tur maning ya lakar nganten. Di raga kelaliangan meme baru. Loh, sing nyandang lo, bakar ngugu kengken raos nih mongkeng. Lo masih keto? Kengken. Nih tidang raos yang ibapu. Yen keto sih walu yang mau kecorak mana? Nyen kenal kadang dewek lo aja. Nah saja, anu saja. Cek sing ngugu. Saja ibapu nganten mo. Yen saja ibapu nganten, kemudian iraga dikeleh-keleh gini. Yen awang ngarajani mah kita nganten saken. Kudiang menajani mo. Lo mongkeng kita masih lo gadong. Kengken. Yen saja dekedo buka raos lo. Ibapu lah kar nganten. Binsat sagat nyen pesu, lanteng ngelen yang pengtawang rasane. Di bapo. Benar. Iya. Di bapo di rumah. Luwung ngabat nih. Sitah perlu bapo ngalih-alih di Tegal sing ado. Kade nak nyakan masih sing dong dini mau penuh. Lo, mai je malu pakai bapo. Lo kemung pakai bapo malu. Ye, ke? Kekenya tumben jani melena sebang panas. Wah, merasa turah yang ngelah ramo belum. Yang depan ane supul liwat. Sayang pianak kan meraramo sing bienan. Kejani melenang makejang sebang ni mirip. Belok bapak ni mirip ngeranang. Nah, yang itu. Panak dan suka meraramo. Ane sandang lanting ane sandang idian nyen ben. Bangkrut katibo. Bang Arwan san bedeng yang urusan ini bapo mula belok angkon nyira ramong tu mawanan yang apa sebang sing luwung cutat ne bapo kajang tongi bawa di remeh ke bako Dari mo jangan ngelen-ngelen. Kengken, pidan kudo. Di bapo nageng ngentong ang rako. Hah? Jagluwong. Nak kengken. Ih, misi gede. Pidan. Menin kamon. Iya nak kengken nih Yan kengken. mundong mo ngelawan lo gadong. Ubar di bapo. Di bapo nageng ngentong ang ibu tuh. Hijau. Tuh, di dia itu. Lago tuh. Benar. Panyak engken. Bang mati kok nih. Panyak mati. Ayo. Pang bakadong mati. Cuk luwung saja cek pang. Ada luwung nasi ngelalu ramo. Yennya ya mati. Medek ngajak berarti medek nyakan. Apa buen bahasa mau yani tawang. Ben besi yennya ya mati. Teko banyak mau berayong abang labas. Ngelionang labas. Oh seluwung. Luwung saja lo mongke ge. bas pun abeng kenahnya Mana? sing panah amah temah tuh Udah dari gitu mau ngeraus. Lo, mo. Kengke. Tawang ragan mo anak ulo-ulo sing ketawang. Jadi lo bisa ngeraus gitu? Anu sing saja bani mati. Yen sajan ya bani mati. Bener. Sing itu aduh daken sajan tlaga tuh. Daken ben sadang orang dia panak ngejani kentung ibu ke tlagone daken gitu. Nah, artinya sing bani mati, yen saja ya bani mati, kedukane dalam tung ibane kegremene tung ibane. Sing orang kapening tiang, kapening lo gadung. Bener. Saja tuh gitu kok. mongkek ngomong dong kenahane ben puan betawakan mongkek dong Sing saja. Pemekas dene jani po. Aku makawinan tiang saja nih sebang tiang ngajak aku itu masih nyaman-nyaman. mana kerana len sebangai Mapan tiang jajah pesan. Yen mone te tiang ngajak dulu po madan keleh. Dijo mirip kuang ayah-ayah tiang ngajak bapo. Tunggu dari hati san bapo lakan ngalen tiang meme po.
Ngalih aku? Ngaliang meme. Memen nyen ale bapo. Bapo kok nek nganten. Yen dadi dek pang ide tiang epong. Di sebane delak tak ang tiang kade rasa. Dadu nyen warnan bawa bapone putih kelawan yang serem. Kemudian dadi hati kena bapone ngaliang tiang meme baru. Di jane tiang mirip kuang. Yen mone sayang tiang mereramo kapeneng bapo. Bapo kanganten pone. Benar. Jadi pensrining mitro bapo sing ngalih. Dong nganten lantas. Nyen ngerasa. Dodo lo mongkek do nek kenyam dogan gaene. Mongke ngomong. Benar. Benar kok beruntukan polon sing nyak ngedenan. Kita malu komen saja gitu po. Kemudian bapo ngalih meme. Ngaliang jening meme baru. Yen bulu saja keto kena bapo sing dugas nu barak kaliang meme. Karena aku bajang-bajang kaliang meme lek hati kenyamu berayon. Tadi ini sengaja kena bapak lakar ketu. Mirip yo ulian sang sayot ken bapo. Ngeman samping ama bapo inte puling daw po ne. Di puan das lung ada ulung le punya di poning inte bapo mandos. Aja ketemu. Aja. Tuh bicara si bapo sayang keliwat tuh petik dia nang hilang begitu bos. Sing lagae. Namanya sintip. Pemekas tidak jadi nek subuh liwat jadi lantaran. Man bapo tuh menjadi tepuin tiang pengango bunga kene man bapo ke hijau nih po. Oh sing durah. Sing mangor to aja adi mau apa do? Udah apa tuh po? Ye di puan kaden oren bapo. Engken ya. Kek mau edi jo adi padau. Ben puan sembangan payah selawak. Ajaknya nangkil ke puri Sinurajo kadang gitu bapo. Kelek-kelek buan murin. Duh, apa buan tuh? Jani berangkat, jani murin gitu nah otra apa sing terima jani. Yen mebangango pengarit bapo ke puri ini lekat ini ngatohang bapo. Gitu. Yen saja kendo buka ras bapone. Sama ngejani bapak lakar tanggal kepuri ngaturang ayah. Bener. Laut yang bapak majalan. Nih aden-aden tiang lakar ngatuang bapak kepuri. Depan tiang di pondok. Bang ada masih ngerungang kucet deh. Oren kek oren. Adi blok itu. Tadi belum. Jaglan, jani bareng-bareng tangkil ke puri. Awak ini dibat teganan senawang nyen, ta? Jani pemekas itu di puri. Bek pengayahan lo muani. Pemekasnya netuno-tuno. Sing suwun-suwun gitu nggak muani. Men ini sing dah nepung nak tuno. Tiang sing nyasing mau yang sing bareng-bareng. Pengereran ngajak lu benar. Bareng-bareng. Kene ketujuan bapo. Jening ngajak lu ngayah di puri. Kan di puri bapo mau limpatan ke pondok. Pangadang ringwang ukuan. Bener ukuannya ngeringuang. Bang sing kasep jalan. Jangan.